ka Striders Runners Club haringkat ka jingin trailang bat ka West Khasil District Athletic Association kalayo ban pun kudno ikalumpung athletics jungki kena kabla tip kum ka First Kids Athletic Day meet arjar arpasaw kabla penlong hamadan St. Peter's Secondary School Pendengrai. Hak tiga sengi la saki ga jing shimta shithem jungki kena hak jing ele kai paper pakan tobi ka 60 meter race, long jump, javelin throw, 600 meter race, bat kiwei bala penshit pensngan ru daga jing ele kai calisthenic balai shimta daga kanhon na pokatan. Hak tiga sengi lawan ban penha perdaya ketika lempung doba Ronald CM balawan bujli hak jaka jang UMLA ka Nongston uba Gabriel Walang harangkat ka jing dan lang kinang ilam ka Strider Runners Club kiri orang ba ki kena bat kiwei Searau